Ka ilaka wa long Sardarship, East Khasi Hill District, hakakat pratrik uyayong araja arpau, kalayo bansam ya kijingarap syaki atli kidong, kata hakadong mautang, ban hakadong ringur. Syaki long yeng ki baduk ki blamat ya kijing na kadaw jong ka lockdown. Hakabakim shim layo syu banlet syaki bela ki sngi ki jong ki. Hakani ka sngi le don lang ki rurang ba, rengkat wa akting Sardar ba ti wa lang kirang ba dong jong kini ki atli ki dong rengkat ke jingrap lem ban penyat da ki volunteers jong ka shinong. Na kaliang ka ilaka wa long ki ai kublai kerpang ya ki blano senyang badan bentah ha kani ka kam nadu UMLA ka Shila constituency ba balajit sendram nang ta ya ba jrop nong klau kong Paris Kharbudon ba liet haba bat uba sortish yuron ki belano senyang lem hakaban la bansam ya ki jingrap kerki sya kilong yeng ki bidon kam hapdeng ki jing na ka benda jong emani badon buram jungi ba bala ju sembilan ubalano senyang syani kung kasinong walong daw ha ba hari ju kapon na ku blay na ka benda jong kita tu kat ni ki badon mining bantrai motion na kage hima kajungi kibalay ro senyang daw pau kata dalong umba jrop sinong klau ba li thaba ba sotes yuron ba kong Paris Kharbudon kibalay ro senyang hakabaku gani kapor daw pau ya kaba ni kung kasinong nyinyo bansa siya kilong yin kiba don ya ke jingkir du ha ba pun ga kapor ya ka ba ka sarkar ka kha ya ke jingkre ki ta kham tam banyada na ta yung nan di ba te ha ba pun ga kapor ka ba burun na pen yung imam sung du imam ya ke jinge kilong du ga duk ka ha du kapor iba belam sni ba ba bamu muni Murai baku gani kapor daga jino senyang jong kini yang dibangala kedau hane kalau kajing keku bat nilala ya kaban yarap na kabenta joti bat habe juga kapor na kerba na kabenta joti baru belum sung baho nimla ya kaban ayu bat nimla ya kaban asiu mereka ni kalau tangga jinya kan hamlem na kabenta joti ha kaba hinla ya kaban pendorkam na kunta kaba di lembaga ni jing ai dari itu ada juga por siwaya kabangan perkuno nyada kerpa api ya baru minum sosial yang ilaka wa sosial tubuh hari jing dua na kabenta jogari na kunta mesti na kunta bisno ba na kabenta kerpang yang kabenta jong itu di belanga tahu yang cinta. Tuan boleh dicusuk undon ringkat bagi hari berkabar bat kunju yang ini musim bat jadi kibiadon ringkat hari itu. Di negara yang kemarin Haitino yang mengkau saya belanja badon telefon ringkat bagi mengiriran bat na sendiri jong dari semua maklum dari bagi yang berengkau. Di tangga ni ugai siburu salu ni nak benda kejinggot kam jom pai ba kule. Bat hakani ka sngi la sam jingrap syaki shispa pratli kilong yeng hamau thang. Bat laifotli kilong yeng la sam hakadong ringur. Bat nakaliang wakting Sardar ula ongru bah kabedei bat hakadong bayrong kabadon prapsantli kilong yeng bat hamau bang kabadon nyupsan tli kilong yeng kibaduk insa sam ha kini kisngi kibansawan. Nasional bang aku play nak bentar jong kini volunteer jong kini kadong ringur di bahak pupuk ilaka wak long sudah siap. Nah aku play ya baru kini orang ba kinong sinong bat baru kat tiba ya pek lengba kini ke message kabang apa sipi. Nah itino ya ulu hau saya di volunteer dengan kadong ringur bakin sam nak bentar jong itu longjing di badan kam banyo
kum ka jinyarap na kabenta ka ni kapor kabahiran bat kapor kabakerdu namar ha ka ni ka sinong ni don sibut kilong yin baduk tiba ha ban belam si bat tiba bam no meni ditangkat ni kuble ki jingsuk undon rengkat bati ha ka bakum ka ni kapor ka bangima ya ka bakum ka ni